Guderneca hune parezname seroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa'ya re nivisandı bu godari bikin. د پککی ده erken جنوب آواکرنی و دما کما گل. هلوستین شبو جنوب آواکرنی رخنه خو رخنه کرن و نرخاندنی مد دربار پککی ده کرن هم هشیار دکن هم جی دربار وظیفهان ده مروحنی دکن. نرخاندنی مین دربار چاره سریا دموکراتیک ده جبو امجارا کما گل باشفین بکن درفت و امکان ده. یک ام دمال سر ناوی پککی جنوب ده چین آوابونه دوی ام باش بزانبن و لبر چاو بگرن که چما آواهیا کون به فونکسیون ما آواهیا کون ده سه نقطه بنگهین در رخ نکر. یکمین دگینا پارتیه بو که دوامک دولت و آموره کی جبو خوگی هندنا و حاتیه دیتن. پارتیک ناون دولت باوه کی دیالکتیکی دوار شیوه و جوهر ده با آزادی و کویه را دناو ناکوکیه ده. پککی جی خوژوه تیگیشتین tam خلاص نکر بو. مجارا دیومین خورخ نکرنه نرتنا دی اقتداری بو. پارتیک لگوری به اقتدار شکل ورگرتوه و دموکراتیک بوینا جواکی تمی پاشا بخینه و نهل دموکراسی بجیح بینه. لگوری ویه که کادروین گیشتی دشونا خو بس پیرنگل ده یان و بخواب بن اوتوریته یان جیوه خو بدن اوتوریته اندن. جبو جیانا تمی بالکش آخو دسپیره کرتیلن اقتداریه. مدرس نشان کربو که و هلوسته سه اکولین گرینگ انشورشگر چاوا کرنه مذهبین کپیتالیزمه. اکولا سوسیالیزم رئال، سوسیال دموکراسی و رزگاریا نتوی جبر که دشونا دموکراسی ده اقتدار بنگه دیدن بری دژنره بوم پاشجی نکارین خو خلاص بکن شبو نبن یده که سیستما کپیتالیزمه. لیشر جبری پاراستنین مجبوری جنایت و کشتن بو. ده دیروکه ده دهیم همو ده سلطدارین کتخوار ده شرح بون. سازی بوین و رزکن جواکی لگوری شر بون. جلورا ده شر ده سرکتن بنگه همو مافان بو. اشکره بو که اف تیگیشتن جی دموکراتیک و سوسیالیست نبو. اگر ولی به دوی پارتیه که سوسیالیست ناون دولت نبه، آرمان جوی اقتدار نبه و همان دیارکر آدهیم همویان ده هیه لگوری شر نبه. مبوی گرینگی آنی بو زمان که داوا کرنا جنوب ده جاره کدن خب آوه کنو تعریف کرن و رینه ده چوتی و خطاین گرینگ. دوی روشده و تعریفا پارتیامه وان رخنل خوگرتنان اساس ببینه. جمره تعریفک حوجه که ناون دولت نبه جبو و گوهرین نویا جواکی جی شر و اقتدار نگر ناون داخوه. دبنگه سیستما جواکا چینیا داوی کپیتالیزم ده شر و اقتدار هبو. شلورا پارتیک بخوازه کپیتالیزم لداوی بهله دوی شر و اقتدار نخهیم جواکه. او جی به هبونا جواکا کومین و به هلوسا دموکراتیک آورگر جواکه که دموکراتیک آزاد و کفده به. ام دما وان همانان لبر چاو بگرن تعریفا پارتیا ما ایدی زلال دبه. برنامه پارتیا ما و گوهرین جواکه بر دموکراسی آزادی و کوی اساس ببینه و جبو ویجی اوی برخستنه که آواکر آتفگر جواکی حول بده همو بشن جواکی یندوی برنامه ده برجمندی وان هنه به استراتژیه که هفپار بینه جمع هفدو و ده سری در رخصتنین جواکیین سویل و برخصتنیه که برفره و شوین چالاکیان و به تاکتیکه که پاراستنا روا احمال ناکه تبگره. د چارچوبه ناوروکا تعریفا پارتیا مده همه بنرتنا بنگهی ناوکی لتوریا خو بکن.
لسر وی همی وکبری ام دکارن جه را ببیجن سوسیالیزما زانستی یان جه ام دکارن ببیجن سوسیالیزما دموکراتیک. جبر که سوسیالیزما دموکراتیک سه همان هفبار ام پولیتیکای ifade دکه. او جی اون باوی کی برفره علم جواکی فلسفه تگیشتنا جواک الازادی اخلاقه و هزاج بو و گوهرنی اراده یا گرینگ ناونینه تعریف کرنا ناوروکه پارتی بی تئوری نابه چاوا بدن به ذهنیت نابه پارتی جی بی تئوری نابن تئوری بقاسی کو بگلمپری پیشکتنا زانسته د اس هری جور د دگره ناوخه د پولیټیکای وک اراده و گوهرنی جواک او اخلاق فهم بک او مینا هنر کی د هندره خود بحوینه ذهنیتا پارتی د علم جواکی اخلاق او پولیټیکای تمی به هورج بو و گوهرنی جواک بکار بینه که حتی بکر راستیک بخوا بمشه و حتی دبن سیستما کپیتالیزم ده بجی او یک حوجه. ذهنیتا هزا پارتی یا معنیه ذهنیتا پارتی دویل علم جواکی پر باش سر وقت به علم جواکی که همو پیشکتنین زانستی دگره ناوا خو او دناوا علمان ده یه هری داوی بناو دکه هزا روحنی کرینه جبو جواکا و گوهری ناویتی خواستن. راستیا جواکی یا بری باکولین فلسفی دینی و میتولوژیک ده هاتی ایزاح کرن پشتی مشا خویا دریج بسینور بجی نزی ایزاح که زانستی و جواکی بویه. باوی که علمی سروقت بونا لجواک هزکه مزنده ده. دوی چارچوبه ده بسینور بجی سروقت بونا لسوسیولوژی عالی هری خورد و گوهرینا جواکیه. لیف جی تیر ناکه دوی مرو و نقطه باش بزانبه که دو دیروکا مرواتیه ده همو خباتن میتولوژیک دینی فلسفی و زانستی لگوری آنالیزا داوی چافگانین و جواکن و جبو راستیا جواک جبو رونی کرنا پرزگریک و چاره سرین و جبو بجیهانینا پیدوین و هاتنا واکرن جبلی جواک هبونه کدن آوان نینه بی سر وقت بونا لجواک مرو تام ندکاره لفرد نجی لاشیا و خوزای تبگیشه د بنگه فلاکتن انسانواری یم بسری جواک ده هاتنه جهالت و زورداری هیه. اگر ام چندین لجواک سر وقت ببن ام دکارن وان سازیان زورداری و جهالت لداویه بهیلن. تاوی که شر اقتدار و دولت بر همین شر درکتی ین مجیه آنالیتیکن جبو لداویه ورن هشتن دی صدوه مجیه آنالیتیک و مجیه حسی دست بدن هفدو. کسیم به مسئله دولت اقتدار و شر مجهول دبن دوه پیشی تیگینا جواک جسدی ست تیر و کامل بکن. دوی اخلاق شبه پارچه کی ذهنیتا پارتی یه جنابه یا اساس اخلاق آزادی جواکه کبیه کونه شوپی د تحلیل داوید سر وقت بونه جواک اخلاق و قدیابه آزادی وجی نینه جواک به اخلاق جواک قدیایه اگر ولی به دبیج و گوهرینا جواک اخلاق اساس وردیتن وک پرنسیب که سرکه دوی مرو خوش اخلاق نکه اکولین جواکی ین جهندن اخلاق نکار مایندبن کسیم بریارا وانجبو و گوهرینا جواکی هیه دوی تجاری پیوندیا خو به اخلاق آزادی روندانکن. پیوندیا ذهنیت بیراده پولیتیک ره به چالاک بوین ره تکل داره. تگیهشتم به اخلاق بوین کنگی بگیجین چالاکی قیمت آوان هیه و دبن هزا چاره سریه. زانست و اخلاق بی پولیتیکا بخاپاندن تجیه. جسدی ست لسر ناو هزین تحکمکار این سرور خو فروتنه و رادست کرنه. بی اقتدار و زانینه دبه پارچه جه اخلاق فرمی. جبر که وی تکلیه داویجم پشت گوه خواه گلک زانیار و حلوستین علمی به تاثیرن حتی لدجی آرمان جن خواه و لدجی جواک دبن خودی رول. ده سردم آمده تنی به اخلاق زانست آنجی پولیتیکای را تکلداری دبه حلوسته خطر تمی دلیل همو فلاکتن وکری دهیله. بلکه جی دروژا میا ایرو ده یک جی تشته که هدی حوجه حلوسته که وی قطبون جهولی رابکه او یک جی بخواگی هندنا ذهنیتا تام آ پارتیه دبه. د چارچوبه و معنی ده تعریف میا ذهنیتا پارتی خودی گرینگیه که مزنه. ام حتی و شواز ذهنیت اساس نبینن و نینن آستا به جیهانینه ام نکارن خو خلاص بگن جبو ام نه کون روشا سوسیالیزم رئال سوسیال دموکرات و روزگاریانه توی و جبو ام نه بن هزایده کا سیستمه. جلورا دما ام دچن جنو و آوا کرنه ام پیشی گرینگی دن ذهنیته. جوی آلیوه
پارتی دواره ذهنیت ده چی قاس بهز به برنامه کویجی او چند دکاره به استراتژی و تاکتیک نزی راستیه پیکمینه. نخواه دگاو آویتنه ده جی و ناچار وندا بکه پاش و بچه و حتی پشتی شورشن سرکتی آوائین هاتنه دامزراندن و نکاره به پیشیل هلوشین بینگرتن. میناکا سوسیالیزم سوویت دوی وارد خودی گلک درسه. مثلا نه تنه به هفربونا پراتیک و تئوریه. پرسا گرینگ اوه که ام پارتی بذهنیت که چاوا و تئوریا ناوروکا و چیه دمشینن. تئوری و ذهنیت پارتی ناوروکا و زلال و لگوری آرمانج نه هاتبه بناف کرن ده انجام ده و ده پراتیک ده ریل بر بویرین چوت وکه. جلورا دوی یکیتیا تئوریک و پراتیک تکوز وره درباندن و هوناندن. اگر تکوزیا تئوریک و د برنامه د نشان بده دکاره واته دار به جبو پارتیه که برنامه پیوانیم بنگهین ام و گوهرینا جواکی ifade دکه کومک نکار به برنامه آماده بکه یانچی آماده بکه و نکار به دخواد داور وینه زحمت جره پارتی وره گوتن پارتی وکه پیوجی معنی اوی بشکی تنگ ای پارچه کی ifade دکه چیروک کویا دورو دریش هیه امرو دکاره د جواکی ده یکمین کما به تجربه ره یا ره نشان دایه ببیجه پارتی. یکمین کما سردست آهیارشی جی پارتیه. دما دولت آواده به کلیکا ره برده همان دمه دوکه کما ایدولوژیک و پراتیک برخستن دکه پارتیا تحکم کار ifade دکه. جواکا جر هم بزهین هم جی بریا سخریان بخواه و گریدن اوان به پارتی دهیلن. یا اساس باورین توتمیک این قابلیان تینه معنی پارتین وان. لگوری دسپیک کونشوپین جواک پارتی ifade دکن. بقاسی که تیزانین ده دیروک ده قبیله حضرت ابراهیم هم لدجی بابل نمرودن آسوریان هم چی لدجی فرعون مصر جبو خزانن یکمین پارتیا گلا جدی تمثیل دکه. اف پارتی هم سرهلدیر و هم جی گل پارزه. مروف دکارش ربه بیجه پارتیا گل آ سرهلدیر. حضرت عیسی جی یکم جار قبیله جوهیان پارچه دکه و تفگره پارتیا بشه خزان ده دست بکرن. آنجی پارتیا بره یا خزانن یعنی اسنی دردخینه هین قوناغک لپیش. خریستیانتی بقاسی 300 سالان وکا پارتیا خزانان لدجی امپراتوریا رومای شرکر. حضرت محمد لدجی اشراف مکه بکومک پچوک خزانان دست به سرهلدانه کربو. دناو اسلامیت ده مرو دکار خارجی کارماتی و علویان وکا تفگرن پارتیان مینا هیمان پرولتر ام بشن خزان تمثیل دکن بنرخینه. مذهب سردما ناوین جی پارتینه لگوری روشا چینی و ذهنیت بشکی جواک تمثیل دکن نظام پارتین کاپیتالیست زانین اف همو تفگرن کبنه شوپی تواهی دیروک ریخستن و باوری وان د قیمتا برنامه و ریخستن دنه برنامه جوان عقیده جواک پیکته که باوای کی زلال سر تل هف کرم پی و گریدان و دوسوزی هیه و بقیمتا ویا بجیهانین گنگازه یعنی او نرخیم باوری و رامانینه بونه پیوان کسیم به پیوانی خو گریدای دزانن او دکارن وان د جیان ده بجیبینن به پیوانی او به برنامه ماین ده همان دمدت معنی به هدف بوینه مینا کو ببر هر بایی بکوه ببر هر هرس او لوازیان خو بکوه جلورا کسیم به هودان مزن خو سپارتمن ذهنیت که تئوریک اخلاقی و پولیټیک او باوای کی برچاو خو به پیوانی و یم و گوهرین برنامه و گریدابن د پارتی بونه د گاوه که هری گرینگاوتنه تنه حساب کسیم وان هر دو گاوان نکاربن باویجن پارتی بوین وان سقطه یانجی ج سمپاتیزانی و دتر ناچه پارتی بوین کارکی جدیه بلکه جی بدهان سال پونجاندنه که هندورین تربیه کرنا نفسه فاضیلت و قابلیت که دخوازه میناک ام د دیروکا دین و مذهبان ده لعزیز و عزیزین 40 سالی خود شکفته که ده تربیه کرنا راستین ام ده هر سه دین مزن و بوداتیه ده پر لمیناکم بوی آوائی راستین دوی بوی آوایی ذهنیت پارتی و برنامه اویر نزیکونه که دیروکی هبه. د دیروکا پکه که ده جی عابیده مزن ین ذهنیت و دو سوزیا به پیوانن هنه.
Hakkı, Mazlum, Kemal, Muhammed Kheyri, Ferhat, Mahsum, Taylan Özgür, Berzan Öztürk, Zilan, Beritan, Bermal û hîne gelek jiwan ku ez ê nikaribim navên wan binivîsînim, numuneyên bêpayan ên hevalên karîbûn bibin endamên mezin ên partiyê. Ev hemû bi qasî pirtûkek werin xwendin xwedî meanene. Tevî vêyekê em li gelek xayîn, bêbext, deşenere, sistok, sefîl, perîşan, korfêm û xemsaran rastên. Her wiha kesên mîna hemalan dixebitin û ji zihniyeta mezin û bernameyê bêpar jî têra xwe zêdene. Bername ji wan dîtin û pîvanên nayên guhertin û nûkirin pêk nayên, ji ber ku guhertin her tim heye. Di pêvajoyên demî yên girîng de guhertina bernameyan helwesteke rast e. Ya divê neyê guhertin ew e ku hewdanên ji bo pêdiviyên bingehînên civakê û ji bo wan lêgerîna çareseriyê geş û zindîkirtina hêza partiyê ye. Her wiha divê mirov heta neqlîska dawî bizanibe bi van bawerî û hewdanan re bijî û serkeve. Em wexta di pekekê de bernameyê biguherin girîng e ku em vê çarçoveyê bi bîr bînin û li ber çav bigirin. Wek hinek texmîn dikin şûnûva avakirin ne tasfiyekarî ye û ne jî tê wê maneyê ku em xwe dadixin asta komeleyeke sivik û erzan. Medgelek beşên parêznameyê de balkişan ser hêzên bingehîn ên tewriya me ku di şûnûva avakirina pekekê de wê li zihniyeta me hukm bikin. Tewrî weke tê maneya dîtina xwedayî, ji quncika li dinyayê tê nertin an jî weke paradigma tê binavkirin. Em derbarê gerdûnê xweza, fizîk, kîmya, biyolojî, mirov û civaka wî de gihîştin fikrên sîstematîk ku ev tewriya me pêktîne. Me tim û tim jî balkişan ser taybetiyên wê. Ji kozmosê ta kuantomê, ji pêkhatina destpêkê ya gerdûnî ta pêkhatina ramana mirov, herî hindik me di asta tarîfê de helwestên xwe yên tewrîk zelal kirin. Di şûna dubarekirinê de eger hewce be em ê di mijarên pêwendîdar de bînin ziman, yanî em timî bi awayekî tewrîk tevdigerin. Yên tewrîk nebin wer bi hêsayî nikarin ji tevgera partiya re pêşengiyê bikin. Em tewriyê çiqas bi hêz bikin, em ê di warê pratîk de jî çareseriyê pêşte bin, em ê di avakirinê de bi ser bikevin. Hewceyê em hînê li ser bernameyê rawestin. Em dewam bikin. Di serdema me de bernameyên partiyan weke hatiye hînbûn ji çar beşên sereke pêk tên. Beşê siyasî, civakî, aborî û mafên ferdî. Di alî siyasî de pirsgirêkên rejîm û dewletê bêne hûrkolandin û di şûnê de sererastkirinên siyasîyên werin danîn wê di asta pîvanan de werin destnîşankirin. Ji analîzên me yên heta niha weke tê fêmkirin, me hewl da helwestên xwe yên di warê partîbûyîna nû ya li ser zemînê Tirkiye û Kurdistanê de analîz bikin. Di warê dewlet û siyasetê de me helwesteke sosyolojîk pêş de bir. Me balkişan ser taybetiyên antîdemokratîk û olîgarşîk ên dewletê. Demokrasî bawayekî devkî tê ziman lê di warê cewherî de gav nehatine avêtin. Di pirsgirêka Kurd de ev xusûs spat dibe. Qada siyasî ji demokratîk bûyînê dûr e. Nemaze hemû partî di qada siyasî de weke milê dewletê yê ajitasyon û propagandayê dixebitin. Tevî ku daxwaz û hêviyên civakê ji bo demokratîk bûyînê pir xurtin jî, ji ber bandora girana kevneşopiya dewletparêz civak nikare xwe ber bi civaka sivîl, mafê mirovan, hawîrdor û azadiya jinê ve demokratîze bike. Tevî hewdanên xwenûkirinê yên artêşê, bandora wê ya kevneşop hînê jî ew çend xurt e li ser sîstema siyasî diyar kere. Jilewra divê em bernameyê wer amade bikin ku demokrasiya dewletê ya ji gotinê wê de tir naçe di qada siyasî de naçarî reforman bikin. Di bernameya berê ya PKK de dewlet bi tevahî dihat redkirin. Yanî armanc bi tevahî rakirina hebûna dewletê bû. Di şûna wê de jî tevî ku pir tiştekî welê zelal nebû, avahiyê mîna dewleta Kurd dihatin fikirîn. Ev yek ne ku bi cîhanîna wê zehmete, weke pîvan di dîtina me de dewletparêstînî ne. Lewra dîtineke me ya wek bila dewleta Tirk rabe di şûnê de dewleta Kurd bibenîne. Em helwesteke welê çor jî rast nabînin. Xusûsa duyemîn ew e ku dibêje bila dewlet hîç nebe. Ev dîtin jî realîstî ne. Zêdetir nihilîzm û anarşîzma berê bi bîra mirov dixîne. Her wiha dewleta Kurd û Tirk nabe. Weke kevneşopiyeke girana dîrokî timî berjewendiyên hindikayiyekê li pêş kirtiye.
Xizmeta wê ya ji bo gelemperiyê gelek teng û formatîk e. Lê ji ber ku xizmeta gelemperiyê û ewlekariya giştî di roja me ya îro de jî ji wan mijaran nînin ku werin îhmal kirin, em têgîştina xwe ya dewleta li Tirkiye û Kurdistanê bi cîhbûyî jinû ve şîrove dikin. Ji aliyê ilmî ve jî rast nîne ku mirov bixwaze dewlet yekser ji holê rabe. Lê di heman demê de rast nîne ku mirov qebûl bike dewlet bi awayê heye dewam bike. Bi awayekî klasîk hebûna dewletê û nema zekiryarên iqtidarê yên despotîk ên heyîn ku çiqas bi dewletê re hem cewher bêne kirin jî rast nînin. Ya rastewe ku mirov li ser otoriteyeke giştiya gelemperiyê li hev bike ku bersivê bide xizmetên gelemperiyê û ewlekariya giştî. Lê evsaziya siyasî weke otorîte hatiye biçûkirin bi xwe dewlet nîne. Eger mirov vê sazî weke komarê binav bike, li gorî naverokê dibe ku li cîhbe. Tê maneya rêveberiya gel, yanî bi demokrasiya re tarîfeke hemtaye. Lê ji ber ku bi hilbijartina gelemperiyê nayê destnîşankirin û wezîfedarkirinê esas dibîne, bi demokrasiyê re nabe dîtineke hemta. Mirov dikare weke dewleta ji bo demokrasiyê hişyar û wê qebûl dike binirxîne. Ev tarîfeke rasttir e. Komara Tirkiye ya bi vî rengî were tarîfkirin ji aliyê Kurdan ve wê welatiyê azad û qanûnîbûyînê îfade dike yan jî divê îfade bike. Eger Kurd qanûnî bibin, tê wê maneyê ku bi qanûnê nasnameya wan bi giştî were qebûl kirin, an jî bi taybetî were pejirandin. Ji bo Kurd komarê weke çand û gel nas bikin, divê komar jî hebûna wana çandî û mafên wan ên siyasî nas bike. Hevdû naskirin bi awayekî beramber û misogeriyên qanûnî dibe. Belê, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşeke din dembaş.